Kaže, što se više branilo, sve što se navljivala koraku. Genijalno. Sjajno. Ćeš sad objašnjavati što je torta bila fina noćas, negdje daj ti meni tu tortu, evo torte, da ja jedem, evo. Mislim, ti uopće ne znaš šta si ti napisala. Vidim, glupo me gledaš. To je sjajno. Znaš na koga me posjećaš? Nikad ti nisi ni čula za to. Na ruskog pisa Alekseja Remizova, on je ovako slično, i na jednog marokanskog pisca Mohameda Dib, tako se zove, Mohamed Dib, slabo poznat. Eto, uvijek sam se ovako potijanti, ti si bolja. Bolja, proklet, ja bio. Što ovako istresam, ko ne, znaš, one ženturače kad se počnu svađati oko onega spremanja veša, pa počnu govoriti jedna drugoj. S kim je, da je spavala s mužem njenim, a ovako rajak slušaju. Kaže, vidiš ja s tobom, ba ti pojma neš, ja više s tekstom tvojim, nego s tobom. Ti si... Dobro, gdje je tu humor? Ko čovjek bez ocije. Ali ko pisac si sjajno. Kaže, ni motka nije pomogla, ispetrali bi se na nju i gore se između njene dvije račve uguravši s visina uzvikivale hej. I sad ti kažeš, bit sad kad pogriješi, sad kad ko te ravi otegne, ne, najaviš dramu. Tad bi se klisorom razlijegalo i odlijegalo njihovo, ja vidim tu djecu, tu musavu, slinavu i tako da. Kaže, znaš ono kod muslimana postoji, kaže, popeo se kod dijete na trešnju, na ženu i ne silazi. Hej, odjekuje to, ovo njihovo. Eto, tako smo mi djeca u rovini ispod sebe prkosila. E sad pazi, tu sad preskačeš red i kažeš, ubacuješ ti to glavonju tog Solejmana. Joj me, da si ti rekla da se on zove Haso ili Čibo ili Safet. Ne, nego Sulejman, ti sad sultansko ime si zabrala za ovoga šeitana. Zbog kojeg će ti bjedna stradati. Slušaj, zbog krive kletve. Kaže, Sulejman se najvisočije pojeo. Veličance. Nekakva veličance. Ona ima samo subjekat, ima predikat i to je priloška oznaka za količinu, za način, adverbijalna oznaka i gotovo. Ti stvoriš sliku. Ja sad duge rečenice. Ti kad dugom rečenicom ti mene vrijeđaš kao čitaoca. Ako ti meni kažeš da šarena krava pase zelenu travu, ti ko da se idiot, da znaš da je zelena, dragi moj, da je zelena, a i da je krava šarena. Pusti meni da ja kravu zamislim iz svog djetinjstva, a travu, ono plava, meni je plava, tebi može biti crna i tako da. Kaže, Sulejman se najvisočije peo. Sami vrh trešnje bi se pod njim u polukrug savijao. On bi kao majmun opasao granu i priljubljen uz nju se njihao. On najavljuje majmun, sad malo da ti pobjegla ta riječ. Ali kasnije kad ti vidiš da ta majmun ima svoju funkcionalnost svoju, kaže, on bi kao majmun opasao granu i priljubljen uz nju se njihao i pjevao. E sad bi neko pogriješio
isto hej, ali ne, on mora svoje, on je šeitan. I kako pjeva. Sve naopako. I on će cijeli život, da je ostalo, on će cijeli život biti mimo svijet. Njemu će žena govoriti, djeca, moj babo uvijek bio mimo svijet, zato što je bio kao dijete mimo sve ove djece. Evo je sjajno, nisi imao olovku, imao ti, htio sam pišat ovako podvući, da ne zaboravim, ali sva sreća 29. je maj, meni pa, rekao, zapamći tu stranci. Gledaj sad ovo je sjajno, ovo je sjajno. Sjajno morfološki, semantički. Mi bi djeca, kako si ti to, ne zluradost, ali onaj dječji svijet, mi bi djeca buljili odozdo. Divili mu se, pa i vi bi isto. Poslije ću ti reći koje su mi asocijacije. I čekali da se grana skrši. Slab pisac bi ovako počeo moralizirati, počeo lagati. Divili mu se i bojali se da se grana ne skrši. Ne bi čekat. Gledaj, rečenica još nije završena. Gledaj gdje ti zakuješ onaj zadnji ekser na kovčegu. Ono kad onoga stave mrtvaca i stave onaj poklopac i imaš ti još ono dok kuju, pa još ti imaš neke nade da je živ, da je to sve kazalište. Ali kad je onaj zadnji, onaj potez čekićem, onda ti kaže, pa jest ovo je stvarno umro, ovoga misle u zemlju. Aj sad ovo. I djeca kaj vole dozdo, divili mu se i čekali da se grana skrši i da padne dole mrtvo. Jebeš ti ako padneš, ostane živ. Djeca. Ma to Andersen nije radio. To što si ti uradila. Pa to je majstorba, to je pisac. Tvoje se knjige, znaš ko je pisac? Pisac je čije se knjige ne mogu prepričavati. Razumiješ? Jednom na promociji u gradskoj knjižnici u Rijeci, tako ljudi su pričali, hvalili i tako dalje, diže se čovjek, ja sam mislio pijan je, nikad ga u životu nisam vidio. I kaže on ovako, nešto mrsi, sad sve to negdje na ivici možda i